Sunčano septembarsko jutro započinjemo u Trebinju. To je definitivno jedan od najljepših gradova u Bosni i Hercegovini, tako neobičan asocira na vino, sunce i stogodišnje platane. Grad Trebinje se nalazi na samom jugu Bosne i Hercegovine. Jedna od nezaobilaznih atrakcija je Arslanagićev most. Izgradio ga je Mehmed Paša Sokolović 1574. godine kao zadužbinu za svog poginulog sina koji je stradao u borbi protiv Mlečana. Izvjesni Arslan Aga je dobio dopuštenje sultana da naplaćuje mostarinu preko mosta na Trebišnici i tako je po njemu dobio naziv Arslanagićev most. Kroz Trebinje protiče i rijeka ponornica Trebišnica, čija je ukupna dužina 96,5 km. Hercegovačka Gračanica je vjerna kopija manastira Gračanice na Kosovu, sagrađena je 2000. godine na brdu Crkvina iznad Trebinja, sa kog se pruža predivan pogled na grad. Smjestili smo se u hotelu Ras koji se nalazi u strogom centru starog grada. Oduševljeni uslugom, ljubaznošću, osoblja i čistoćom, toplo preporučujemo ovaj hotel. Kreveti i ormari u objektu su izrađeni od punog drveta i svojom udobnošću omogućuju jedinstven doživljaj u duhu sa tradicijom hercegovačkog podneblja. Nakon Trebinja putujemo u Orebić, na poluostrvo Pelješac, a na putu ka tamo imamo destinaciju koja je nezaobilazna, Dubrovnik. Stigli smo u Dubrovnik. Na Stradun, tačnije. Dubrovnik je grad prebogate istorije. Godine 1979. grad Dubrovnik je dodan na UNESCO popis svjetske baštine. Ovaj grad je nastao u 7. vijeku nakon razaranja rimskog grada Epidaura, odnosno današnjeg Cavtata. Bježeći od Avara, preživjeli stanovnici su došli na ostrvo Laos, koji je plitkim kanalom bio odvojen od kopna, a nasipanjem ovog kanala dobili su ulicu Placa, odnosno današnji Stradun. U cilju odbrane grada stotinama godina su građene divne dubrovačke zidine. Osvježiti se možete na fontani koju je izradio arhitekta Onofrio della Cava iz Napulja 1438. godine kao dio Dubrovačkog vodovoda. Nakon kratkog obilaska Dubrovnika nastavljamo ka Pelješcu, drugom po veličini poluostrvu u Hrvatskoj poslije Istre. Smješteno je na jugu u Dubrovačko-neretvanskoj regiji. Opština Orebić je jedno od najljepših mjesta na pomenutom poluostrvu. Prvobitno ime Orebića je bilo Trstenica, koji danas nosi jedan potok, glavna plaža i fudbalski stadion. Orebić je dobio ime 1584. godine po porodici pomorskih kapetana Orebić koji su ovdje obnovili stari dvorac i postavili temelje budućeg grada. Nekada je ova opština bila poznata po kapetanima i glavna djelatnost je bila pomorstvo. Na 500 stanovnika je bilo čak 250 kapetana. Stigli smo do uvale Divna. Pelješac. Da, baš dobro izgleda, kao da smo na Sejšelima.
Ne mogu opisati kakav je to spektakularan pogled na plažu Divna koji se pruža sa brda iznad. Nalazi se na sjevernoj strani poluostrva u uvali Divna, na udaljenosti od oko 10 km od mjesta Trpanj. Ova prelijepa plaža mami svojom predivnom ljepotom i nestvarnim kontrastima zelene, tirkizne i plave boje. More je relativno plitko, kristalno čisto i toplo, pa je pogodno za porodična druženja. Parking ne postoji, auta se ostavljaju uz cestu koja nije toliko prometna. Tek po neki auto prođe do sljedeće plaže. Naša sljedeća destinacija, plaža Duba. Duba. Duba Beach. Duba Beach, nigdje žive duše. Nedaleko od plaže Divna nalazi se plaža Duba u mjestu Duba Pelješka. Šljunčana je ovo plaža jako prostrana i čista. Smještena uz malu luku, plaža je lako dostupna pješice, biciklom, ali i automobilom. Kao i plaža Divna nema mnogo prirodnog hlada jer je uz rub plaže pretežno nisko rastinje. Posjetili smo konobu Ribar koja se nalazi u mjestu Trpanj. Čuli smo da spremaju izuzetno ukusna jela i nisu nas prevarili. Prste smo lizali koliko je sve bilo ukusno, a ambijent u restoranu je za 10, kao da smo kući u sopstvenom dvorištu.